و اون این که 6 نفر از این پروفسورها که می‌بینید دکتر عبدالحمید مینوچهر که فارغ التحصیل دانشگاه میفی روسیه بود در رشته مهندسی هسته‌ای و یکی از بهترین ها در رشته مهندسی هسته‌ای و خانواده‌اش و همسرش رو به شهادت رسوندن. Ve o hocalardan bir tanesi Profesör Minnocher ki Rusya'dan uzmanlardı ve nükleer mühendislik alanında uzmanlardı. İran'ın en iyilerlerinden biriydi ve bu saldırıda kendisini ve ailesini kaybetti. Среди них профессор Манучихри, который также был профессором МИФИ Российского университета. Он был выдающийся физик-ядерщик и погиб вместе со своей семьей и супругой. ایشون و همسرش و نفر دوم دکتر احمد رضا ذوالفقاری فارغ التحصیل کالج لندن در رشته مهندسی هسته‌ای، همسر و فرزندش به شهادت رسیدن. Diğer hocalardan Profesör Ahmet Rıza Zulfikari İngiltere'den mezun olmuşlardı ve bu saldırılarda da kendisini, eşini ve çocuğunu kaybettik biz ve bu hocamız da nükleer mühendislik alanında bizim hocamızdan. Второй из них был также убит в ходе войны вместе со своей семьей. Он учился в Лондоне и тоже был физиком-ядерщиком. نفر بعدی ما پروفسور جوان ما پروفسور فقهی که فردی بود که در سن 35 سالگی به درجه استاد تمامی یا پروفسوری رسید. کسی بود که مورد تهاجم قرار گرفت و در صبح 23 خرداد سال گذشته، یعنی در اولین جنگی که علیه ما آغاز شد، به شهادت رسید. Bir diğer hocalardan bizim genç profesörlerimizden biri ki 35 yaşında profesör olmuşlardı. Profesör Fekhi 12 günlük savaşta, savaşın ilk günlerinde şehadete nail oldular. Третий из них это один из самых молодых профессоров, господин Фекхи. 35 лет он стал профессором и одним из первых погиб в ходе Июньской войны. و نفر بعدی پروفسور تهرانچی، یکی از دانشمندان قوی و محقق در الکترومغناطیس که از دانشگاه مسکو فارغ التحصیل شده بود، در همون صبح در کنار همسرش و با همسرش به شهادت رسیدن. Bir diğer hocalardan da Profesör Tehrançı, İran'ın bilim insanlarından, elektromagnetis alanında profesördü ve Moskova Üniversitesi'nden mezunlardı. 12 günlük savaşta, savaşın ilk günlerinde eşiyle beraber şehit oldular. و نفر آخر کسی که یک زمان رئیس انرژی اتمی ایران بود، آقای پروفسور عباسی، ایشون هم در صبح اون روز در کنار سایر دوستانشون در همان زمان به شهادت رسیدن. Ve son kişi ki bir zamanlar İran'ın Atom Enerji Kurumu'nun başkanıydı, Profesör Abbasi. 12 günlük savaşın ilk günlerinde diğer arkadaşlarıyla beraber şehit oldular. اینها همه در خانه‌هاشون خواب بودن و در مشغول استراحت بودن که مورد تجاوز قرار گرفتن. Bunların hepsi kendi evlerindelerdi ve dinleme sürecinde saldırıya uğrayıp şehit oldular. Профессор Тихранчи, выдающийся известный ученый, учился в МГУ и был также убит вместе со своей супругой июньским утром 2025 года. И последний из них это профессор ядерной физики Аббаси. Все они были в своих домах и были убиты со своими семьями. ولی ما یه تجربه تلخی دیگه هم داشتیم. حدود 15 سال پیش یکی از همکاران ما رو از همین دانشکده مهندسی هسته‌ای، پروفسور شهریاری هم کسی بود که وقتی داشت به دانشگاه مراجعه می‌کرد مورد ترور قرار گرفت. Bizim bir diğer çok acı tecrübemiz var ve o da bu ki 15 sene önce bizim bu fakültede, nükleer mühendislik fakültesinde Şehriyari de üniversiteye gelirken terörle şehadete yetiştirildi. Они были замучены в результате ужасных террористических актов. ترجمه شد. به هر حال ما شاید از ما سوال بشه که حفاظت و مراقبت از این افراد چرا صورت نگرفته. قرار نیست یک دانشمند
و یک مجموعه علمی مورد تجاوز قرار بگیره که نیاز باشه ما مثل یک عنصر nizami و امنیتی ازش حفاظت بکنیم. Belki bu soru sizin aklınıza gelebilir ki neden bu insanlar biz koruyamadık ya da koruma altında değildi? Çünkü bir bilim insanı, bir fakülte, bir bilim yeri saldırıya maruz kalamaz. Bu nedenle böyle bir şey yaşandı. Один из наших корпусов также подвергся атаке, и он не являлся военной или другой целью. به هر حال رهبر شهید ما در 40 این شهدایی که الان هستن زمان در سال گذشته جمله‌ای گفتن که اینها با دین و دانش ما مخالف هستند. Şehit liderimiz bu söylediğimiz şehitlerin 40. gününde geçen senede böyle şöyle demişlerdi ki bunlar bizim dinimizle ve bizim bilimimizle düşmanlar. Погибший верховный лидер Ирана в течение 40 лет своего правления всегда говорил, что вера и знание – это основа, которая отличает нас от других. امروز رژیم غاصب فلسطین کار خودش رو با ترور، جنایت، کشتن بچه‌ها و خانواده‌ها داره پیش میبره. Bugün Siyonist rejim kendi içinde terörle, cinayetle ve kadınlar ve çocuklarla öldürmeyle üretiyor. Сегодня режим, который оккупировал Палестину, совершает теракты, убивает мирных жителей и детей. اما من خیلی خوشحال هستم بگم ملت ایران با علیرغم تحریم 40 ساله خودش موفق شد هژمونی آمریکا رو در منطقه به شکست بکشونه و امروز امریکایی‌ها فهمیدن که در منطقه دیگه جایی ندارن. Ve ben çok mutluyum bunu söyleyeyim ki bugün İran halkı tüm yaptırımlara rağmen, tüm bu 40 senelik yaptırımlara rağmen başardılar ve Amerika'nın bölgedeki hegemoniyasını kırdılar ve Amerika'da bunu biliyor ki bugün bölgede hiçbir yeri yok. Иранский народ, несмотря на 40 лет жесточайших санкций, смог победить американскую гегемонию, и сейчас американцы поняли, что теперь им нет места в регионе. رهبر شهید ما گفت اگر امریکایی‌ها ناو داشته باشن ما هم ابزاری داریم که میتونه اون ناو رو به قعر دریا بفرسته. Bizim şehit liderimiz şöyle demişlerdi ki eğer Amerika'nın savaş gemisi var, bizim de bir diğer silahlarımız var ki o savaş gemisini denizin tam dibine kadar gönderebilir. И как говорил верховный лидер, если у американцев есть корабли, то у нас есть средства, чтобы эти корабли потопить. امروز این وعده ایشون جامعه عمل پوشید اگرچه ما همه عزادار عدم حضور ایشون در کنارمون هستیم. Ve bugün şehit liderimizin söylediği vaade yaşandı ve maalesef ki biz bugün şehit liderimizin yasını tutuyoruz ve onun yokluğunu yaşıyoruz. Сегодня мы стоим плечом к плечу, очень сожалеем о тех жертвах, которые понес иранский народ в ходе этой войны. و امروز مردم ما با ایستادگی و مقاومت تونستن برای جهان تعریف مجددی بکنن و جهان تک قطبی رو به چالش بکشن. Ve bugün bizim halkımız direnişiyle, ilk duruşuyla dünyayı tek kutuptan yeni bir alana tanıttılar ve bunu gösterdiler. Bu dünya artık tek kutuplu olmadığını herkese gösterdiler. Сегодня наш народ своей стойкостью и сопротивлением смог свергнуть диктатуру и однополярный мир. و ما قطعاً پیروز این میدان خواهیم بود و قطعاً پاسخی که ما دادیم سایر کشورها هم به امریکا خواهند داد. Ve biz kesinlikle bu savaşın galibiyiz, bu savaşı biz kazandık ve kesinlikle diğer bölgedeki ülkeler de Amerika'ya bizim verdiğimiz yanıtı verecekler. Конечно, мы победили в этой войне и нанесли свой ответ не только по американцам, но и их союзникам. همه ما ایرانی ها از من پروفسور و رئیس دانشگاه
تا همه کسانی که تو جامعه ما زندگی میکنن برای استقلال و پیروزی کشورمون به عنوان سرباز عمل خواهیم کرد. Biz İranlılar hepimiz, ben üniversitesinin hocasından ta İranlıların hepsine kadar şimdi yaşadığımız bu süreçte elimizden geleni bir asker gibi İran'ın galip olması için çalışacağız. Все мы, профессора и студенты университета, делаем все, чтобы бороться за независимость нашей страны. و به زودی همه ما شاهد جهانی متفاوت بدون قدرت طلبی و بدون استعمارگری خواهیم بود انشاءالله. Ve eminiz ki inşallah en yakında biz bir başka dünya, sömürgecilik olmadığı bir dünyaya şahit olacağız inşallah. Скоро мы увидим другой мир, где отсутствует великодержавность и высокомерие. من از اینکه شما با ما همدردی کردید در مراسم رهبر شهید ما میخواین شرکت بکنید و şirket کردید و پیام ما رو به جهان میرسونید تشکر میکنم. Ben sizin buraya gelmeniz için, bizlerle beraber olmanız için ve bize destek verdiğiniz için ve bugün şehit liderin cenaze törenine katılıp bizim sesimizi dünyaya yansıttığınız için teşekkür ediyoruz sizlerle. Спасибо, что принимаете участие в траурной церемонии и передаете послание от нас всему миру. و امیدوارم که ایام خوبی رو در ایران سپری کنید. چند روزی که هستید با مردم ما و با فرهنگ ما بیشتر آشنا بشید و بدونید که ما مردمی صلح طلب، دوست و مهربان داشته و خواهیم داشت. Ve bunu diliyorum ki İran'da olduğunuz süreçte İran halkıyla görüştüğünüzde bunu göresiniz ki İran halkı barış isteyen bir halk, dost bir halk ve bunu görmenizi ve yaşamanızı diliyorum. Надеюсь, что вы лучше познакомитесь с нашим народом, его культурой и узнаете, что мы миролюбивый, добрый и гостеприимный народ. و این مردم با دست خالی در مقابل امریکا و اسرائیل که مدعی داشتن بمب اتم هستند و دارن تلاش میکنن که ما رو از فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای هم محروم کنن ایستادن. Ve bu halk boş elleriyle Amerika ve İsrail'in karşısındaki onların atom bombaları var, durdular. Ve Amerika ve İsrail bizi bu nükleer silahı ki biz bunu barışçıl yönde kullanmamızı istiyoruz, bizi engelliyorlar, bunu istemiyorlar. Ve İran halkı boş elleriyle Siyonist rejim Amerika'nın karşısında duruyor. Страны, против которых мы боролись, США и Израиль, имеют ядерное оружие, но в то же время хотят приостановить и затормозить любой наш технологический прогресс. ما امروز چرخه سوخت هسته‌ایمون، فناوری هسته‌ایمون به صورت بومی، پایدار و قدرتمند داره کار خودش انجام میده. Bugün bizim nükleer alandaki petrol ve yakıt sistemimiz yerel olarak çalışıyor. Сегодня наш цикл производства ядерного топлива и ядерные технологии основываются на отечественных технологиях и продолжают развиваться. رهبر شهید ما گفته بود که ما نمیخوایم و نخواهیم به سمت بمب اتم بریم. Bizim lider şehrimiz bunu söylemişti ki biz istemiyoruz ve atom bombasını yapmaya da hiçbir zaman yapmayacağız onu ve bunu istemiyoruz. Наш уважаемый верховный лидер всегда отмечал, что Иран никогда не стремится к обретению ядерного оружия. نمیخوایم بمب اتم درست کنیم. Atom bombası yapmasını istemiyoruz. Мы не хотим получить ядерное оружие. ولی اگر بخوایم انجام بدیم هیچ کس نمیتونه جلومونو بگیره. قدرتمندتر از این هستیم که کسی بخواد برای ما تعیین تکلیف بکنه. Ama bunu yapmak istersek kimse bizim önümüzü tutamaz. Biz çok güçlüyüz. Onların sandıklarından daha da güçlüyüz ve biz bunu yaparız. Но если мы этого захотим, то никто не сможет нам препятствовать. خب مجددا خیر مقدم به شما، خیر مقدم میگم و خوش آمد میگم به دانشگاه شهید بهشتی و از همه شما سپاسگزارم. Tekrar hoş geldiniz diyorum ve sizlerden teşekkür ediyorum. Еще раз подчеркну, добро пожаловать в университет Шахида Бехешти. Спасибо вам. çok ممنون. اسپاسیبا.
من در خدمت شما هستم. من هم خدمت‌ها عرض می‌کنم خدمت شما و تشکر می‌کنم از توضیح و تهیه گزارش و مصاحبه‌تون از پژوهشگری Deyze ve Plasma. Ben de herkesten teşekkür ediyorum. Buraya geldiğiniz ve Deyze ve Plasma laboratuvarından röportajlar yaptım. خب ما در ادامه در خدمت دو تا از خبرنگاران ترجمه هستیم. روسی نشد. همین در این بحث کرده بودم. بفرمایید مترجم محترم روس. خب ما در ادامه در خدمت دو خبرنگار خواهیم بود. یک خبرنگار از کشور ترکیه و یک خبرنگار روس. اگر ممکن باشه فولیا استور. Gazeteci olacağız. İlk ülkeden, diğeri de Rusya'dan. فولیا استوک لطفاً سوالشون رو مطرح کنید. Сейчас отдельно будут выступить два корреспондента, один из Турции, а другой из России. Teşekkür ediyorum. Sevgili meslektaşlarım, hepinizi selamlıyorum. Çok acı günlerine tanıklık ettik İran'ın. Ben daha önce pek çok defa geldim İran'a. Ve İran'ın hep ağır, acılı günlerini gördüm, yaşadım. Allah bir daha yaşatmasın o günleri. Ama bir yandan da şunu da gördüm ki o sarsılamaz denilen, o büyük ülkelerin sarsılabildiğini gördük. Dolayısıyla İran dünyaya büyük bir mesaj verdi. Pek çok algı yıkıldı. Bu coğrafyada yaşıyoruz, komşumuzsunuz. Her şeyden masum insanların öldürülmesi bu topraklarda, okulların vurulması, hastanelerin vurulması, pek çok noktayı gördüm, görüntüledim, dünyaya duyurduk. Beheşti Üniversitesi, Gandhi Hastanesi, aklımda pek çok yer var. Elbette ki unutmayacağız bu günleri de. Yapılan savaş suçları ne yazık ki sadece burada yaşanmadı. Ben Lübnan'da da bunu gördüm, yaşadım. Ben Gazze sınırında, içeriye ne yazık ki giremedik ama sınırda çok net bir şekilde gördüm. O yüzden yani çok ülkede yaşandı bu acılar, İsrail'in zulmü. Bu zulüm inşallah bitecek. Tek yürek olalım, hep beraber olalım inşallah. Allah bir daha yaşatmasın ve coğrafyamıza her daim huzur gelsin. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim, tercih. خیلی ممنونم. شما ترکی؟ من همون شاهد روزهای سخت ایران بودیم. من قبلا هم زیاد ایران اومدم، روزهای سخت ایران رو دیدم. از طرفی هم اینو دیدم که اون کشورهایی که در ذهن مردم دنیا شکست ناپذیرن توی این جنگ شکست کننشون رو دیدیم و مردم ایران به دنیا این پیام رو دادن که خیلی پیش‌فرض‌ها شکست خوردن و ما این رو دیدیم و من هم این رو به خبرش رو گزارشش رو ادامه دادم و دیدیم که انسان‌های معصوم بیگناه کشته شدن. این رو دیدم، سعی کردم به مردم دنیا نشون بدم این رو و خب البته من یه جای مناطق جنگی دیگه هم بودم، لبنان، در مرز غزه هم بودم، اجازه ندادم به غزه وارد بشم، ولی این ظلم اسرائیل رو در ایران و کشورها دیدم و مطمئنم که این ظلم یه روزی تموم میشه و ما شاهد صلح در منطقه خواهیم. بله، خیلی متشکر. من فکر میکنم که صلح در منطقه باید از طریق جنگ انجام میشد. یعنی دشمن و امریکا میفهمید که قدرتی نخواهد داشت. من یه شوخی هم بکنم، آمریکا هنوز شکست ناپذیره، چون هرچی شکست میخوره nemiپذیره. این هم پاسخ است. Teşekkür ediyorum. Ben da aynı bunu düşünüyorum ki bölgedeki barış savaşla sağlanacak durumda oldu. Ama tabii böyle bir şaka da yapmak istiyorum ki Amerika hala yenilmez. Neden? Çünkü yenilmiş ve yenilmediğini hala kabul ediliyor. متشکر. خب خبرنگار بعدی. Türkiye Doğan Bekleyecek Kudüs TV. Türk.
Şimdi hepimizin derdi var. Birçok şey anlatabiliriz. Birçok şey söyleyebiliriz ama dert ortak. Hepimizin derdi bu dert. Ama Harzemşah'ın bu topraklarda söylediği bir şey var. Bir olalım, beraber olalım. Bir olmazsak bugün bize, yarın size demişti. Maalesef yanına gelmemişler ve Hülagü'nün muhasarası altında yok olan bir Harzemşah'ı İran'da görmüş daha öncelerinde. Şimdi olma zamanı, evet. İran bununla ilgili neler yapıyor? Bir de en önemli sorun. Biraz önce yıkılan bir üniversite, bir ilim yuvasını gördük. Ve bunun katlanarak gelme ile ilgili projeleri nasıl imar edilecek ve bu siyonizme, bu kapitalizme nasıl bir cevap verilecek? خیلی ممنون آقای نوزر تیوی قدس هستن. گفتن که همه ما درد داریم، درد مشترکی داریم و الان وقت اینه که همه برابر باشیم. همونطور که خواهرشاه هم گفتن اگر برابر نباشیم امروز ما و فردا نوبت شما خواهد بود. و الان زمان یکی شدن هست و ایران هم این رو به نفع احسن انجام داد. یه سوالی هم که داشتن این بودش که چند دقیقه پیش دانشکده‌ای که مورد اصابت قرار گرفته رو دیدن. سوالشون این بودش که در رابطه با تعمیرات این و در رابطه با جوابی که قرار داره رئیس بشه شما چی می‌گید؟ خیلی متشکرم. من هم با شما هم عقیده هستم و فکر میکنم که اگر کشورهای همسو و برادر و هم مسلک کنار هم قرار بگیرن بهترین شرایط امنیتی برای منطقه به وجود خواهد اومد. Çok teşekkür ederim. Ben de sizinle aynı fikirdeyim ve bunu düşünüyorum ki eğer kardeş ülkeler, etraftaki ülkeler tek beraber olurlarsa bölgedeki barış sağlanacak. و برای سوال دومتونم خوشبختانه ما از دو منبع هم کمک‌های دولتی و هم کمک‌های مردم و فارغ التحصیلانمون که علاقه‌مند هستند آمادگی خودشون رو برای بازسازی اعلام kerdن و ما هم داریم تلاش میکنیم که بتونیم از این دو منبع هرچه زودتر کار رو با برنامه شروع بکنیم. Ve sorunuzla ilgili çok şükür ki biz hem devlet desteğiyle ve hem üniversitesinin mezunları ve halk kendileri ilan etmişler ki yardım etmek için hazırlar. Ve en yakın zamanda hem devletin ve hem halkın ve üniversite mezunlarının desteğiyle süreç başlatılıp ve vurulan yerlere inşa edeceğiz inşallah. Çok memnun. Teşekkürler. من گفتن که جناب آقای چیچک هم یک سوال بودن. Evet, hayırlı günler. Ben de teşekkür ediyorum bizi ağırladığınız için, bu savaşın ortasında bu misafirperverliği de gösterdiğiniz için. Kendi adıma bir şey için seviniyorum. Her musibette bir hayır var derler. Yani İran, İsrail, Amerika ve diğer müttefiklerle olan savaşında aslında biz bu bölgenin kadim halklarının neler başarabildiğini de gördük. Birincisi, kendi tarihi 400 yılı geçmeyen devletlerin binlerce yıllık tarihi olan devletlerle ilgili hesaplarında ne kadar yanılabildiğini gördük. Savaşın ilk günlerinde ortaya konan hedef ve sonrasındaki gelişmeler bunu gösterdi. İkincisi, İsrail bölgede mezhep ateşini yayma noktasında çok çalıştı. Bu savaş belki bunun zirve noktalarından biri oldu. Çok şükür bunu da başaramadı. Üçüncüsü, en önemli meselelerden bir tanesi, bölgenin yeni paradigmasında aslında bölge ülkelerinin nedenli söz sahibi olacaklarını gösterdi. Benim sorum esasında herkesin merak ettiği şey, siz de bu savaşı gerçekten öngörüyor muydunuz? Ve hep yani Türkiye'de bize sorulan soruyu ben size sorayım. İranlıların gerçekten bu kadar direnebileceğini tahmin ediyor muydunuz? ایشون هم از مهمان نوازی شما تشکر میکنن و ممنون هستن که امروز اینجا میزبان ما هستین و اینطور هستن که توی میگن که هر شهری یه خیلی داره و توی این جنگ هم ما این رو دیدیم که مردم ایران این رو نشون دادن و ما همچنین در این جنگ دیدیم که مردمی که قدمت‌های چند هزار ساله دارن تونستن چه کارهایی انجام بدن و این رو هم دیدیم کشورهایی که حتی شاید قدمتشون رو به 400 سال نرسه برای دولت‌های چندین هزار ساله
داشتن میدان خواهی میکردن که موفق نشدن. دومین مسئله این بودش که اسرائیل تو این جنگ سعی کرد مذهب‌ها رو نشون بگیره که در اون هم موفق نشد و سومی هم این بودش که این جنگ یک پارادایم جدید رو در منطقه به وجود آورد و اون هم مردم منطقه دیدن که کشورها کدوم کشورها چه حرفی برای گفتن دارن. ولی سوالی که مطرح شده این هستش که سوالی هستش که خیلی هم توی ترکیه مطرح میشه، این هستش که واقعا شما این جنگ رو پیش بینی می‌کردین و اصلا تصور می‌کردین که مردم ایران چنین استقامت و ایستادگی نشون بدن؟ خیلی متشکرم. من با قسمت اول گفته‌های ایشون موافق هستم. و در پاسخ به سوالشون ما پیش بینی جنگ رو می‌کردیم. خب خود شما می‌دونید هژمونی آمریکا و تبلیغات رسانه‌ای آمریکا طوری بود که فکر می‌کردن اگر به یک کشوری حمله کنن اون کشور نابود خواهد شد. این کار رو در ویتنام، در عراق، در افغانستان، در آخرین مرحله در ونزوئلا انجام دادن و اونجا رهبر یک کشور رو برداشتن و جابجا کردن. Teşekkür ederim. Ben de sizin konferansın ilk kısmıyla aynı fikirdeyim ve sorunuza cevap vermek istersem evet biz bu savaşı öngörüyorduk. Ve böyle bir şey var ki Amerikan hegemoniyası ve Batı medyası böyle düşünüyorlardı ki Amerika eğer bir ülkeye saldırırsa o ülkeyi tamamen tutup yok edecek. Çünkü geçmişte Venezuela'da, Irak'ta ve en son günlerde yaşandığı Venezuela'da bunu gördük. Venezuela'ya saldırdı ve Venezuela'nın Cumhurbaşkanı'na alıkoydu. Amerika bunu düşünüyordu. Tekrar saldırıp İran'da o ülkeler gibi ele geçireceğini düşünüyordu. منتها رهبر شهید ما دو نکته رو مطرح کرده بود. یک اینکه امریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها در محاسباتشون دچار خطا هستن راجع به ایران. Ama bizim şehit liderimiz iki önemli noktaya değinmişlerdi. Bir bu ki Amerika ve İsrail kendi hesaplamalarında yanılmışlar ve yanlışlar var. و دوم اینکه اگر اتفاقی برای کشور بیفته مردم مبعوث خواهند شد. یعنی کلمه برانگیختگی و مبعوث رو به کار برده بود. Ve diğer bu ki eğer ülkeye bir şey olursa, ülkenin başına bir şey gelirse İran halkı kalkacaklar ve bu sefer yardım edecekler. Ve bu kalkma kelimesini İran halkının mebus olmasını kendileri bir has değmişlerdi. کلمه مبعوث رو که ایشون به کار برده بود برای خود ما سوال بود که یعنی چی؟ یعنی مردم برانگیختگی مردم چگونه خواهد شد که این شکل گرفت و مردم ما قوی‌تر از نیروهای نظامی ما وارد صحنه شدن. Ve bu kelime bize de bu soru işareti oluşturmuştu ki bu ne demek? Ama bu savaş sürecinde biz bunu gördük ki İran halkı ayağa kalktı ve askeri yetkililerimizden daha güçlü gereken cevabı Amerikan ve İsrail sürecine verdiler. و انقدر کشور استقامت و قدرت داشت که علیرغم شهادت رهبر، فرمانده ارتش، وزیر دفاع، مقامات امنیتی، رئیس فرمانده سپاه تونست قدرتمندانه امریکا رو به شکست برسونه. Ve o kadar ülkemiz güçlü ve dirençli ki rehberin şehadetine rağmen ve diğer askeri yetkililerin şehadetine rağmen bu güç gösterdiler ve Amerika'yı yendiler, bunu da gösterdiler. و امروز ما بر اساس اون پیش بینی میدونستیم جنگ میشه ولی بر اساس بشارتی که ایشون مژده‌ای که داده بود میدونستیم پیروز خواهیم شد. Biz bugün biliyorduk, bu savaşı öngörüyorduk ama diğer şehidimizin söylediğine dayanarak biliyorduk ki bu savaşın galibiyeti olacağız. خب خیلی متشکرم. خب ما زیاد وقتی دوستانمون رو پلیز. Savaşın galibi İran olarak görünüyor. Peki savaş bitti mi? Bundan sonrası ne olacak? می‌بینیم که روشن کنید. ما می‌بینیم که bir daha tekrar söyleyebilir miyim? Evet, şu an yaşadığımız zamanda İran savaşı kazanmış görünüyor. Fakat şu anda bir savaşmazlık süreci var Amerika'yla.
Bundan sonra ne olacak? Savaş bitti diyebilir miyiz? میگن که خب ما دیدیم که ایران پیروز این جنگ هست ولی بعد از این چی میشه؟ میتونیم با قطعیت بگیم که جنگ تموم شده یا نه؟ به هیچ عنوان ما فکر نمی کنیم جنگ به این زودی ها تموم بشه، چون امریکا مار زخم خورده ای هستش که دائما باید نگران نیشش بود. Biz hiçbir zaman savaşın bittiğine inanmıyoruz ve sanmıyoruz ki savaş bitmiş. Çünkü Amerika bir yılan gibi her yere saldırıp ve kendi bir yaralı yılan gibi tekrar saldırmaya devam edecek. ما هر شب ایستاده میخوابیم که دشمن به نزدیک ما نیاد. Biz her gece uyanık yatıyoruz ki düşman bize yakınlaşmasın. شما شبها مردای ما رو تو خیابونها حتما برید ببینید. Siz de kesinlikle gecelerdeki gösterilerde gidin ve bizim halkımızı meydanlarda görün. این مردم تو میادین ایستادن چون میدونن به دشمن اعتماد نمیتونیم بکنیم. Bu halk hala meydanlardalar çünkü biliyorlar düşmana güvenilmez. ولی امیدواریم به زودی اونها سر عقل بیان و برگردن به همون 12,000 کیلومتری که با منطقه ما فاصله دارن. Ama umuyoruz ki en yakın zamanda inşallah akılları başlarına gelir ve 12.000 kilometrelik uzaklara çekilirler. و ما همسایه عزیزمون ترکیه، همسایگان دیگرمون، کشورهای عرب منطقه خلیج فارس، پاکستان، افغانستان، تاجیکستان همه بتونیم با یک آرامشی زندگی بکنیم. Ve biz ve değerli kardeş ülkemiz Türkiye ve diğer bölge ülkeleri, Pakistan, Afganistan, Tacikistan gibi ülkeler bölgede huzurla yaşayalım. به هر حال امیدواریم که دشمن سر عقل بیاد. Umuyoruz ki düşmanın aklı başına gelsin. متشکرم. Selamünaleyküm. سلام. Fahrettin Taşkaya. Öncelikle nazik misafirperverliğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bu zor günlerde bizleri misafir ettiniz. Şimdi iki tane soru soracağım, bilmiyorum. Soruyu size sormak ne kadar doğrudur ama bunları da sormanız lazım. Şimdi malumunuz 1996 yılında Profesör Doktor Necmettin Erbakan önderliğinde D8 ülkeleri diye bir birliktelik kuruldu ve bu birliktelik ticari ve silah para birimi de dahil olmak üzere önümüze koyulan bir birliktelikti. Bu birlikteliğin devamıyla ilgili bir çalışmanız var mı ülke olarak şu anda? Birinciyi bitirelim. Tamam. تشکر میکنم از مهمان نوازی شما در این روزهای سخت. دو سوال دارم که نمیدونم درسته که این سوال از شما بپرسم یا نه. سوال اول اینه که همونطور که میدونید در سال 1996 پروفسور نجم‌الدین اربکان این گروه D8 رو پایه‌گذاری کردن. الان به نظر شما کارهایی در رابطه با ادامه روند کارهای گروه D8 انجام میشه یا نه؟ سوال این soru. İkinci sorum da şu. Şimdi savaşın içinden çıktınız. Çok sağ olun. Allah razı olsun İran halkından, İran silahından, İran silahlı kuvvetlerinden. Bizlere Amerika'nın kartondan bir kaplan olduğunu gösterdi. Amerika'nın gücünün aslında Hollywood filmlerinden oluşan bir film, vizyon olduğunu gösterdi. Peki bundan sonraki süreçte Türkiye, az önceki saydığınız ülkelerle, İslam ülkeleriyle birlikte Amerika'ya karşı koymak adına bir çalışma yapılıyor mu? Yoksa yine İran tek başına mı devam edecek? سوال دوم اینه که خب الان از جنگ اومدیم، خیلی ممنون، خدا قوت بهتون، دستتون درد نکنه و نشون بدید که این جنگ آمریکا یک درب کاغذی هستش و اون ابرقدرتی که توی فیلم‌های هالیوودی نشون میده پیش نیست. و سوال اینه که توی روزهای پیش رو آیا به نظرتون گروهی قرار تشکیل بشه متشکل از ایران، ترکیه و کشورهای همسایه که گفتیم که در برابر آمریکا یک گروه جدیدی تشکیل بشه یا نه؟ بله. بیشتر سوال ایشون سیاسیه. من یه آدم علمی هستم. من پولیتیکال نمیتونم پاسخ پولیتیکال بدم، پاسخ علمی میدم. ما دستمون رو برای هر کار ایجاد اقتدار علمی، نظامی و اجتماعی با دوستانمون در ترکیه دراز میکنیم. بقیه سوالا رو از سیاسیون باید بپرسم. Teşekkür ederim. Ben büyük bütün insanlarım, siyasetçi değilim. Sorularınızı siyasetçilere sorabilirsiniz. Ama şunu söylemek istiyorum ki
biz elimizden geleni yapacağız. Bilim ve askeri alanda Türkiye ile işbirliği yapıp sizin söylediğiniz gruplara ulaşmak için elimizden geleni yapacağız. Ve diğer sorularınızda siyaset etkiler cevap. Vallahi ben Elbette onu sordum, ona sordum. Elimizdeki şey bu, malzeme bu. البته اگر قرار باشه با در کنار شما با آمریکا بجنگیم من یک سرباز خواهم بود Tabii ki eğer sizinle beraber, Türkiye ile beraber Amerika ve İsrail. savaşacaksa, Amerika ve İsrail karşısında savaşacaksa ben bir asker olarak bu savaşa katılıp savaşacağım. من دوستانم اشاره میکنن که زمان خیلی کمه و میخوان ظاهرا برنامه‌شون تنظیم بشه. اگر مختصر سوال یک دو نفر از دوستان سوال دارن بفرمایید در خدمت. Sayın Başkan, Ulusal Kanal'dan Nadir Temelioğlu. Öncelikle zaferiniz için İran'ı kutluyoruz. Hamene'de sizinle tüm insanlığın şehidini, bütün şehitleri saygıyla selamlıyoruz biz de. Ben şunu merak ediyorum, barış savaşla gelir dediniz, çok önemli bir cümleydi. Bugün dünya çapında baktığımızda, örneğin Rusya, Ukrayna'da savaşıyor, yanında ABD var ve işte İsrail dostu Zelenski hükümette. Doğu Akdeniz'e baktığımızda Yunanistan'a Amerika ve İsrail üslerle donatıyor ve orada Nemesis, Nabutina gibi tatbikatlar yapıyor. Gene Tayvan Boğazı'na baktığımızda ABD, zaten siz Gürmüz'le savaştınız. Burada şunu merak ediyorum, kurulacak olan tüm bu ortak ABD hegemonyasına ve İsrail'e karşı kurulacak olan bir Türkiye, Rusya, Çin, İran ittifakı dünyada çok kutupluğa giden bir süreci hızlandırır mı? Ne gibi sonuçlar doğurur? Bunu şu açıdan da merak ediyorum. Son dönemde Türk hükümet çevrelerinde sıkça bu konu tartışılmaya başladı. Siz böyle bir ittifaka nasıl bakıyorsunuz? Teşekkür ederim. Teşekkür. آقای نادر خانلوقه هستن از کانال اقتصاد ترکیه. از این منوضع شما تشکر میکنم و این پیروزی مردم ایران رو هم تبریک میگن و ناراحت هستم بابت شهادت رهبری. میگن شما یک نکته خیلی مهمی رو گفتید و اون این بودش که صلح با جنگ. ما الان هم شاهد هستیم که روسیه و اوکراین در جنگ هستن و از طرفی طرفدار روسیه زلنسکی رو داریم. پایگاه‌های یونان و آمریکا هم در سمت در واقع دریای مدیترانه شرقی حاکم هستن و از تایوان هم می‌بینیم که آمریکا دنبال اونجا هست. سوال اصلیشون این هستش که به نظر شما این اتحاد ترکیه، ایران، روسیه و چین تا چه حدی ممکنه که این دنیا رو از تک قطبی به چند قطبی ببره؟ به نظرتون این اتفاق اگر شکل بگیره این روند تشریف پیدا می‌کنه یا نه؟ چون که روزهای اخیر این اتحاد خیلی از طرف مقامات ترکیه هم مطرح شد. بله من فکر میکنم که ما کشورهای مثل ایران، روسیه، چین، ترکیه راهی نداریم الا اینکه کنار همدیگه قرار بگیریم. اینها در هم بریکس هم قرارداد شانگهای کم کم داره ما رو میبره به این سمت که کشورها باید کنار همدیگه قرار بگیرن تا بتونن تک قطبی جهان رو با چالش روبرو بکنن. من با ایشون همراه هستم و هم عقیده هستم که باید این کار صورت بگیره، چون نگران اینم هستیم که از طریق یونان الان اسرائیل و یونان دارن تلاش میکنن که ترکیه رو به نوعی تضعیف بکنن و این باید فکری به حالش بشه. Teşekkür ediyorum. Ben bunu düşünüyorum ki İran, Türkiye, Rusya ve Çin gibi ülkeler birlikleri kesinlikle olmalı. BRICS, Şanghay birlikleri kurulmalı ki bu ülkeler bir araya gelip beraber çalışıp bu tek kutupluk dünyayı söylediğiniz gibi kaç kutupluk olsun. Çünkü eğer olmazsa yine yaşanan süreçler yaşanacak ve bunu biz çok merak ediyoruz. Bundan endişeliyiz ki şimdi Yunan İsrail'le işbirliği yapıp Türkiye'yi de zayıflatmaya çalışıyor. O yüzden böyle bir ittifaklar kesinlikle oluşmalı. خیلی متشکرم از همه دوستان و شما رو سلام روشن بفرمایید. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Ben Rıza Avalıyan, Keşgar Cumhuriyeti Azerbaycan. Hoş geldi. Azərbaycan xalq adından siz əziz İran xalqını, şücaətli, qeyrətli İran xalqına
təşəkkür edirik. Allah İran xalqını qorusun. Siz necə ki, bütün dünyada müsəlmanların başını uca elədiniz. Həqiqətən də şər qüvvələrə qarşı, zalim rejimlərə qarşı, öz canınızla, baxın, burada bir mühüm bir şeydir ki, əvvəlin canın rəhbər özü fəda edir. از کشور آذربایجان هستم. اول از همه شجاعت و آزادی مردم ایران رو تبریک میگن و میگن که حقیقتا شما در برابر این ظالما با جون خودتون جنگیدین و مهمترین نشونه این همین هستش که رهبری با فدا کردن جونشون و به شهادت رسیدنشون نشون دادن که در برابر ظالمی ایستادگی میکنن. Əsl qalibiyyət budur ki, insanlar 4 aydır gecə-gündüz, yağış, isti demədən xiyabanlarda öz keşvərlərindən, din o İslamdan difa edirlər. Əsl qalibiyyət budur. 1-2 dənə mədrəsəni bombardman etmək, günahsız körpələri qətl etmək, bu mərdlik deyil, bu namərdlik və vicdansızlıqdır ki, bunu Siyonist İsrail rejimi və Amerika rejimi edir. پیروزی اصلی این بود که ما شاهد بودیم که 4 ماهی که مردم زیر بارون، زیر برف، زیر میدان‌ها هستن و اینو نشون دادن و خب پیروزی این نیستش که با بمباران کردن چند مدرسه و شهادت رسوندن بچه‌های کوچیک بخوای پیروز بشی. پیروزی اصلی رو ما در طول این 4 ماه در میدون شاهد بودیم. Mən buradan demək istəyirəm ki, əziz İran xalqı, biz Azərbaycan şiələri olaraq fərq eləmir bütün ağdərili olsun, qaradərili olsun, Əraqlı, Lubnanlı, Türkiyəli, Azərbaycanlı. Biz hamımız Həzrəti Peyğəmbərin ümmətiyik və milləti İmam Hüseynik. Biz heç vaxtı icazə vermərik ki, Siyonist İsrail rejimi və Amerika rejimi Əli vilayətinə əl uzatsın. Əgər onlar Əli vilayətinə bir daha xain əl uzadarsa, biz Azərbaycan şiələrin qarşılarında görər və biz o xain əlləri qət edərik. بدونیم که ما شیعیان آذربایجان هیچ فرقی نمی‌کنه از کجا باشیم، ترکیه یا دیگر کشورها، همه ما امت پیامبر هستیم، همه ما ملت امام حسین هستیم و هیچ وقت اجازه نمیدیم که دستی اگر بخواد به سمت ولایت ما دراز بشه، پیروز بشه، ما اون دست رو قطع می‌کنیم و می‌خوایم بگیم که در سمت مردم. Və bir peyamı da inşallah deyim, biz İslam ümmətinin qeyrətli və əziz rəhbəri İmam Seyyid Əli Müctəba ağa ilə beyyət edirik. Ağacan, biz son damla qanımıza qədər siz əzizlərimizin yanında bu meydanda varıq. Biz sizin dostlarınızla dost, düşmənlərinizə qarşı düşmənik. و میخوام این رو بگم که ما به عنوان یک امت اسلامی بیعت خودمون رو با رهبر عزیزمون آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای اعلام میکنیم و میخوایم بگیم که تا آخرین قطره خونمون توی میدان هستیم. Və bunu ki, deyirəm, qoy bütün dünya bilsin bunu. Siyonist İsrail rejimi tək İran xalqının düşməni deyil. Onlar bizim dinimizin, qibləmizin, Qur'anımızın və məxsusən də İmam Hüseyin əleyhissalamın məktəbinin qatı düşmənləridir. Baxın, Siyonist İsrail rejimi elmiyyətin düşmənidir, bəşəriyyətin düşmənidir. Hal-hazırda biz danışqahı Şəhid Behiştidəyik. Bura ki, nizami yerdir. Amma günahsız yerə bizim əziz ustadlarımızı şəhid elədilər və bununla ürəkləri soymadı, onların ailələrini şəhid elədilər. Allahın lənəti olsun Siyonist İsrail rejiminə, qaniçən Amerika rejiminə və onlara yardım edənlərə. Alışdığım mən bir şey çıxdım. Çox روشن کن خانم. میخوام اینو بگم که آمریکا و رژیم صهیونیستی فقط دشمن ایران نیستن، اینها دشمن دین ما، قبله ما و امت امام حسین هستن و ما در حال حاضر توی دانشگاه شهید بهشتی هستیم و اینجا خب جای نظامی نبود و لعنت خدا بر خیلی متشکرم. خانم دکتر روشن کن. A także rosyjskie delegacji delegatorů vás ve Türkiye'nin nazikliğiniz ve üyeliğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Mama bitti. Mama şunu. نه Umar kim o? تشکر میکنم سلام